Ko te whakatō I ngā kākano me ngā puawai ki runga I ngā whenua o te marae I te wā o Matariki, te mahi nui hei oranga mo te iwi. Kia hau nei, ko te rite te rākau ki te tangata. Me whakatō I te kākano I te rākau rānei, e tupu rangatira ai te rākau. Me hoki a hau ki te tehi kōrero te aho matua, te tehi o ngā whakatauki e meana, ko te piko o te mahuri koia ko te tupu o te rākau. Ko Emerson rikiriki tētihi o ngā pakeke o te marae, o tira he puna mā tauranga mo te iwi. Nō reira ko tā tātou I tēnei rā he whānga I te rākau, kia tupu mato mai, kia tupu toa mai, kia tupu maia mai, ka mutu kia tupu rangatira mai. He pērā hoki I roto I o tātou wawata, I o tātou moimoia, mō tātou whanaunga, mō tātou whānau. That to me is the knuckle, is the pito of today, is seeing our tamariki, our moko come along with their spades, you know, and their rain jackets and their gumboots, to come and learn about some Matariki kōrero, to come and be amongst, you know, the whānau, and to take charge in the planting of our rākau. He uri hoki a Marcus Ruka no ngā hapū o te marae, he o ia no, ko ia hoki te kai whakahaere o te ohutaia o Whakaaratamaiti, ko te mahi, hei whakawhanake I te whenua me ngā tūmanako o tōna iwi. That's a really big achievement for us here. That's the physical element of actually seeing rākau go in, planting our rākau out. The other side is really whakawhanaungatanga. I've seen our mokopunas planting the trees. I've seen the nannies in there tautoko the mokopunas. And it's wet as, but it's beautiful. I still feel welcome coming back here because when I do come back here, everyone has such a positive attitude because they're just happy to see your face. So I think for me, like reflecting back on it, it's lovely to see that if for myself I can feel that, then hopefully we can put that onto other people and they can feel the positive energy as well. E koa ana te ngā kau o ngā pakeke me ngā rangatahi pēnei I a Emily Rose, te hoki mai ki tōna pā whakawairua ki te whakatōhua rākau no te mea, koinei te wā tuatahi I tōna oranga, ko kitea e ia he hua rākau ki tōna marae. Because I'm not up here all the time, I live in Auckland, when I come back for kaupapa like this, I want to put my all into it and do as much as I can, like connecting back to whānau members, even just saying hi to people, like when you give the little hugs, it makes you feel so much more like connected and you don't feel out of place. Ko te kiko o ngā kaupapa whenei tēnei, ko te tui. I te whakawhanaungatanga, ko te tui, I te kāwai whakaheke, ko te tui, I te whakapapa. E noho māro ai te tangata I ona whenua, e noho māro ai te tangata I ona tapu ai. Ko ngā tapu ai o tō tātou pā, e noho nei. So I think it's important if we continue with these type of kaupapa to invite and make people feel that they're welcome here. Even if they only come back here like once a year, they don't feel like this kind of thing where they can't come back because they don't feel that they belong here. But I feel like it's important for them to know that they do belong here and they can come back here and they're always welcome. Ko whakatō ngā rākau me te pā harakeke I nāenei, ko te tūmanako o te iwi, ka pakari te tupu mai o ngā taonga nei ki te whāngai I ngā manuhiri me te whakaora I ngā mahiraranga, te kawa pāora, mā Aukaha.